Hello, আমি আনসারকে সালাম জানাই দিয়েছে তো আজকে একটা দুইটা কথা লগে না হাইছে আমি লাস্ট তাক সাইড দিবিদে গনা ফার্স্ট ডে ইটু জানাই দিয়েছে তো মই বা কই থাকা নিচিনাই গব ফার্স্ট ডে কন্যাকতে কব ইটু বেশি দিন না মিস্টেক কব ইনা কই যাব তো শুনি থাকিবি তো ফার্স্ট ডে তো মই একটা দুইটা পয়েন্টস লিখি কিনা আই আছে ইটুকে চাই কিনা কব ফার্স্ট ডে তো atang ma hang hi ngot nang ki koisho bole do opor de ki ase opor koisho bole do atang ana koi aro amai ma hang hi ngot nang ki ina koisho bole do niche de ki ase amai koisho bole do niche de ki ase aro avo ma au hi ngot nang ki avo koisho bole do middle de kun ase avo me au hingot nangi koisho bole do middle de kun ase ina koi nanga hang toi ling nangi or hang hi toi ling busi ina koisho bole do apni do ki kam kore ina koi aro nang siman no example siman koisho bole do khomai jesna nai mansi bole do khomanai sidiki koisho bole do moi khomai jaise ina koi aro nang nyubu wangpiang hangsen si apni laka sal du kiman nase ina koi example moi dawa wangpiang ta ngonang ina koisho bole do moi la age na moila sao moila age to 20 ase ine koi aro nang bu ni au pa si apni laka birthday ani chornam gorala tindu kitia ase ine koi example tawa 1993 December 14 me puyangi koisha kole do moi do 1993 14 December de janam korise moi la birthday do 14 December ase ina koi aro nanga lai hangsen ma nyabusi apni do kiman class de puri ase ina koi moi dawa class 8 class that ma nyaw ngonang example moi do class 8 te puri ase ina koi aro nang noksalan hangsin ngo nangki apni laka family de kiman jun ase manu kiman jun ase ina koi aro dinok noksa ma teman anyu apani ane anaulan lem teman bok ngonang ina koi moi laka khorde ama baba aro moi la poini phai kan mokhan sab melagena 6 jun ase ina koi aro nang ba hang he ling busi apni laka baba wa ki kam kore ina hote ase to dinok apa master ngot nang moi laka baba do teacher ase example ina koi aro nang nyua hang he lingbusi apni laka ama ba do ki kam kore ase na example dinok anyua suko woinyu ne ngonang example moi la ama do woman pastor ase example ina koi ase aro kiti kam gora manu ase moila amado koisho kole do dinok apa nohole bi dinok anyua ka hamba o ka hamnyu ngona ina koi to atidu iman ase kiman jon bahoni se amnian sab ke thank you so much amnian sab ke isor bai bless koribo